Blessing. Esta kopi besian do miso sedap tadau minggu tabinai ko ngabi. Tabi pibasan kumarasa biawi ngabi kinobangan ku dari Facebook, dari TikTok. And the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the wonderful fellowship of the Holy Spirit be with you. This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Kabiabi ku ditinu do minangutip do kajalan mentar do book di sinuatan di Sati Juanis pangan kepadom duvon di dari do bos do mazu nako suang ko na dari YouTube nga menunundong supaya ditih tu natang kanga dasom 2 minggu di tio gumu kopi zo babazan nga mono katahuad sa nagi dahil minamang notaban tu ama ko dari surga tu abasin nung pasan di bayno suminikit o tadaw di tinu minsosodop na diti nga tumuvong na bagoy hatawan o kita ko diha Amazon minsosodop iti madasam na diwat bago datiti tu akali do painsuang zikoy detid maiku do maisot do madat jadi dong swab madasam minsosodop madasam nga ditino kiba do 2 jam hobi kuang do pukul 3 pukul 4 o sikit tak daw mau po di minadasam nga o kita ko bago di taban diha nga kamuzon tumimpun no bago do madasam iti binay ko ngabi nga minoy suduri tiad binalay di itabing do kopisan do bisop iti do mangintongis miampai di duo tasu do kopusan ku diha zi Esther zi blessing au hitas bahai jahaji blessing dasom duo wahan hobi diti no wit kuhud dokutul do veterinary nanuan datu batom mana kata ho sudah Tuhan tu hitas no di jahat bain no ho hombon no takudi deti jika dititi impah deti de binalai di sabat do kominan iti gigintong sudah apagaw sudah kokito iti do timpu diti tu madasam no pamay demi sosodop nga tu miningkod taku di iti asam di bain no nga awzoi kotigog taiko ohoylan kamay dinu madasam bago do misosodop tu otuvong na diha tavan nga abasi bokoki kita na detiti sundung petu do madasam nga au insan hizudai tu ko kita ko diha otomo na poduhia diha nga danau nga biha ibana di sumuang do tahubuhan kang kudai pai tanong do pai yang penong lutiat sa iba nga diha nga madasam nga humuzung dai au di awi do pemazon do Ohizudan. So anangan jo bagya magintong diti paindi kauzo diti anangan jo magintong diti kolalaho diti de so ibat hamin no bisop diti nahiputan no nuhu so do na pisuwazan 4 taon din nakatahib do tuminimpun hajikay do suminungkad etiom danau nahiputan nga hay do danau yung kibana di dahamin bay no isanganu do tanah diti minan untunay di ho ihom taday no di komozon do perumahan nga may di posiban mo to di ho kiba do apat ngopod do hinimput kang kuda posiban di hom nah
Di sang ko gingo to kita ko nga kali do osay do danau do pai to binay ko ngabi. So tidak apa-apa maanku bertukar-tukar bahasa seperti BM nggak boleh lagi kan ya. Dan di depan Bishop ini yang ada pagar ini adalah tanah Bishop yang baru kami beli tahun lalu ya. Dan rancangan mungkin mau dirikan sebuah bangunan dewan di situ kan. Tapi di sekitarnya kami tanam yang tanaman yang tinggi itu adalah pokok cempedak ya, cempedak hutan. Bisa tanam di tepi-tepi ya, mangga, pokok mangga yang itu. Ini adalah rambutan. Bisa tanam avocado. Sudah masuk ke hampir ya setahun lebih lah, hampir setahun. Buah avocado, buah mangga, dan pokok-pokok pisang ya. Puntih bahyo, puntih duh ya. Mina nagay tanamay ho. Ya di tengah-tengah adalah kosong sebab ya menunggu berkat Tuhan kami di bukan ya. Kabi dagay di mina malamay do ginohitan no 2 taon no pu da sinumpuvan nagay deti yayasan deti kiba po di makikia do gay do kakali do ya minoy hangad do Bishop deti may izon siya deti teluay do 1 minggu 2 minggu ingkana ba kumangadji ho kiba diha sanghun diha duh ya mumutung do sakot baik ikubo si Grace mangandi ho do semua na di do somok na 2 minggu isi do gisom itu tanggabuhan kah moy deti so du boy siya yang may po ison dai hamin do Bishop tu ogumoy bagay dah ini put ya just tanggabuhan na politik nga punganan do Mother's Day di Thailand. Mother's Day so kadiha mamalamay do Mother's Day ka hari ibu ka di Thailand ba. Kemudian kinasusuwon di Rani di Thailand kakali siya deti gisam na minggu tisa kadiha kibado pipituhon deti. Mihono kapayhan ko tako di tabi na ngabi ba pagkaizus so paduti tiya tiara paduti tiya tinga. Ya kakal ko nabtit pangatap do kopisan do Bishop ba diti ibinalay ni diti ongis tangus di bay no ya pinunganan ko dahintun do Lodin Manjulim yang nga di ama ko binalay do binjay macapil nga di na ko hinunganan ko dahintun tay ka binalay aba si ongis sa tangus nga tu pangatavan tu kaya kana do madat bah masam nga tutuwang nati masam iti alanggo no di ti tinanaman nagay ti mega kay pun do pupunti akon kapunti ti tinanaman nagay sumuang no di do 2 taon iti yang abiti nini hay tahu-tahun na sumang no di do tahu-tahun hobi alanggo no di ti ongi diti na pangalo na puditi nga ongid do minyak kayu putih kaya kali minyak kayu putih kamay dia tubat di minyak kayu putih kada pa pagulo bo iti naman talaw ni ti ongid na ongid do miyaga kamaso di minyak kayu putih bo iho na iho mitia bagutan nom ko diha langgo no di tah ginompi tinanom nagay di tahu-tahu ni nakatahib na ikot na di langgo no di ko sa pasahi blessing hihitas na di blessing na ikot ginagas di 2 nakatahib ngozo kuhud veterinarium unway da tubat doy iya kaya patay to kito ko nga sambayang ay ko nagyam kita ko di bay no mong sikaw di ginabo ko to hihitas na isiham kumusun do odot na di mga kanom pasin ha kakali do pakan na tubat di manuhong nagay to binaysan ko tubat magampih ko na pada taso nga
Kon ko po da anangan zum magampi do tasu may gaditing nga kumazon ni jaga day damin weti. Ang gonehan auto konehan kiwa manakaw ko pain ko nga iti tasud ti di. Bodyguard kami ni jaga kya. Ni mintamong damin ni. Sumuang na di do tahu-tahun hobi lah. Tahu-tahun hobi na umuli hot nga duho diti. Si Esther German Shepherd. Si Blessing na. Taso tapuak dari Thailand nam pag ano pamagampi na bagay sabo ko do isok bago taso tanini sambuhan lagi duhi hiya poisonon dia duhi ada kopisan dia duhi adiho sabo ko I Pomeranian kami di Pomeranian dog puppy dog Pomeranian doll nini kata taso di taso do Pomeranian kami di ay so kovang ko do sangyan to de kopisan ko kadeha. Tu izo nga kibara kopisan na may so do kovang kadeha. Bah ano na ko ba bohizo na dagayan. Nini po bo. Nini sambuhan lagi na kat na kusay. Kusay Pomeranian ni punganan ko de Christopher nga daw. Te ko Cristo ka nga daw. Nga ino. Humabuso ng pap mantaday ni put ko magusig na si hadi ho. Pukul 4 so tay humabuso sumambayang. Ipainton ninggay kopisan ni sabo do hinimput agay. Humabuso man ta hinimput. Ya dayho si hadi. Sumana na di magusig na di ham. Ngozon ko di bobo si hadi. Man ko si gitay. Tiana po duvo diti nga. Ida busi hadi kiba do hamin dia dihat. Totoning kopisan wisop tu. Hai dengai siya dia. Esther, what is that? What are you doing, Esther? Huh? Esther, what do you smell? Huh? What do you smell na? Nay, kat ginasa hinumbon na. Di Esther ba? German Shepherd. Ikat keluarga teh sumana deget tasutih tu. Lebih kuang na sambuhan magya. Sambuhan na yung muli ho nga duhot. Di tiam gampiso ko no. Nah, suang na di do, sumok na di do. 4 tahun na di sa hariti. Kat banal sumana dago. Ba Esther. You just play there na Esther. Ami kovang babanal tu guminaso. Mi tiampo ni sa hariti. Tiana po diti nga tu komozon ta sudo Thailand beti. Apuak. Azon kayo ono baka daw, baka. Komozon na po ta sudo Thailand beti. Blessing. Hidas na di to kay gagas ba siya paguluy. Hidas na di ko so. To no ko to sumakit. Padahal ito patakan non mati bahizon ko diha nga pod kilo sambuhan ni supokot kamay di. Tagon ya to sobi do sambuhan ato sobi semok duho nga pod kilo. Survive pagi mo mohi sa bago di tonsi do. Montado ano to sila sapi day makro bagus survive bago ipiamungon ang sakon ni manung magay sumakit tao na ko sumakit sumuang do dupupuhan sumakit nakagagas to binay ko nga nga toko na pa nga tumagampi nga ya obatan jo nagi badiho gagumot na ginabiosin no pinay veterinary kasi no di bay no aw no di agagakan nga kakali agagas ta ko di nga kano do magusig manangko siya hidas no di Blessing tu mi kovang to mo di Esther ba iti nung aino no pwede titiam tao pain ko siya broken hearted at siya tas dito tu kovang tan ni nakagazo tahuton yang pai bahin ka na tuminay ko ngabi hide sunod do aw minanak do boson ta do bay no kasan na Tuhan tu naganap na di umul ko doon ng mapod taon di buhan konom kamzon taon na paditi nga umul ko do naikot ng mapod taon ansan na hidas tamay mo misti takaw diti kamzon kamuhaingan na di magyati bagya kani tanak nga gazo na di tanak do bisog do tando nga awi no di sikul di university do taon niti taon tiso na padi nga kamuzon ni do awi no lawyer ba siya di nga practical sa taon kapag dia dadi nag lawyer
Jadi isawa nga pagano bago siya do master-in-law bago duman loyo mo to nga hahide pa dati siya di habi na gidaw. Engkano sanda daw do hizab do ginawo no kibana pa hizab nga awi betutul kamay di mo hoing ko to no anangan ko do minghuda nga ya engkano bo tabi na ko ngabi. Ya izo na pa di tinga. Mga jalzo ya. Iba di book di minan ko suato book onom no dia book ulitin nga luay no do awi kuwa di kiwan do sumang dapat ngopo bio kotob te kamu kasurat no suat ku di anangan zo do menuat book kamoy da kajalan no ketumbesan to ko di Kristian tu bisop na po nga noho da supu da minamangon da kumanda sovya bituhun auzo magintong no mantanong goy panamazangan no okay izo na pang bisop do isopu do pungana na World Bishop Council Federation di pamagunan ni tida di isay-say no po i munay muragay tanto na po do paimpanto da kajalan no Christian tumano do Bible bo na di ino po ikibadi bokon da jika ni pang RC kada bokon jika SIB kada bokon Pentecostal kada bokon jika ni pang Christian do Methodist kada bokon jika nga Christian Assembly of God Charismatic ko bokon Lutheran na ka SDA na ka nga izo na po kang ko nga Christian izo tutumanod supo do kinaingan tu okon ka hinozo do menugubang da iso-iso o pu da sinupuvan na Christian nga kumara sovya isay na pa yung tumazan na Bible o tumazan di Tuhan Jesus Kristus o tumazan da tama di surga mo tumazan da kinaingan Espiritu Sancti o mi paingigit do kajalan ni Tuhan Jesus Kristus da abal tabasi di sinuat di Matthew, Mark, Luke o mi John kajalan Tuhan Yesus mi ina i petunudon ko auzo mikot izo da mga jalo iso-iso o katumbazan pun Katolik pati ka Pentecostal ka Protestant ka SIB kibadi hinaw mi mega di nga izo na pa nga o kabzo kanko isay-isay na po kumonson di katay mo do katumbazan kajalan da Bible nga ina pajalan ko kanko yain kana mistino do pahidason to ko gumo na di matungabi kinovangan ko do tampon ko guminazo do nakapinsin na di ngabi jiho di no tu kay kot na po do umulo namngopod ka may di nga ikot na kamusan na pinsin na di nga matungabi kovang ko do siku lihay dito nini mega di gundahing di order to ko may pinampang di si gundahing Francis Chong tampon ko siya do guminazo dahil primary school St. Alicius Limbanak bo siya di nga nakapinsin na di mataw ni bay nakakuda i district officer do pinampang di Francis Chong nakapinsin na di siya kiwa bagus ang hun tampon ko dahil St. Michael si Pito Mainjil kang kuda di Pito Mainjil na pang district officer DO de kaningaw ko tambunan siya di kaningaw ako dazi siya nga tampon ko nagi DO Pito Mainjil di tampon ko nagi siya di St. Michael classmate ko bo DO yahud kaningaw siya di nga piumanan ko do nakapinsin na di dati siya tunong pod taon isoy umulagay di kiba pa bago isang huni pangarah do Jabatan Kesehatan na Sabadi si Dr. Maria Sulaiman ka iziha ni nga classmate ko St. Michael nagi bago form 5 classmate ko Dr. Maria Sulaiman nadadi no dia datu matugay sa di bay no di siya di nga tampon kuno nga biagumo nga tampon na dia basi nangangazan mo to untok na po si kesminikul nga daya kana do amusan nga pulokis ba aba nga bisikoy the science stream
Kiba di bokon ko kita ku si gundahing Victor Kaulichong, classmate ko nagi de tingkatan 1 Siya presiden de Chinese Chamber of Commerce de Pinampang. Victor Kaulichong kami di. Siya nga classmate ko nagi agumo. Kiba di tanak di Peter Lidadun ni po Maurice Peter Lidadun. Pegawai de perhutanan mo tu jadi nga tampon ko na tingkatan 1, aku deh tingkatan 2, tingkatan 3. Saint Michael, Maurice Peter Lidadun. Kau pinsin na di mo itong abisyo na bahay na kina. Misay bago kiba bago di bokon. Di katututun nga bidogo. Tampon-tampon nga bidogay ni di Saint Michael, Saint Aloysius, Limbanak. Nakaikot na di matua timpuh do nakapinsin na dia nangopad taon kamusta nakapinsin na di ba bisop na paditing nga awi sabagi do bisop supo do kinaingan nga aisir kamusta na pinsin sebab okon ko paing kelaja sugi ada polinta ya what is that blessing kok kita di atasu nah magusig di bago magusig di atasu esta Bisop na po nga supo da kinengan dadi aisay kamuson na pinsin rizo di. Kamuson sa hihinag giso mi abion nung pasan nga kakala dadi da supo da kinengan. Tu si koy na pogyang nga akon ko paing kalaja da polinta nga so sondi kipado pisampuvan nom organization na gada sa pamagunan. World Bishop Council Federation na pagyaditing nga po dahil Asia, dahil Europe, dahil Africa gumo sinumpuban na di po ng Asia na po teko Southeast Asia nga isogya huguan daw tadi aisoy komozon na pinsin so diti hawi ko pinsin pain bisop na pay tigisom indo sa gisom to iti na po nga hoho da minamangun hoho di Tuhan Jesus kuminay dago mintahang guys ido di kiumul ko la panabaho taon nakakito so nakaintahang di sidom nakangaw ko oho the Spiritu Sancti daw do mamaho do do sabagi do supu daw ina daso mapad ngopod taon so diti mantad po taon baho ngopod dan gumo no niya napanaw ko okon ko na po di Thailand nga missionaries so mikakazod Pakistan Bangladesh no Vietnam so no di Hong Kong di China Kau gadyo nga hud pamugunan da Eropa, hud Paris zono, hud Amsterdam zono, hud Germany zono, hud Belgium zono. Ikot so dated Thailand taon tisok kiba bago di magukab do puragay da Uganda no bago kau gadyo dati taon tisok hud pamugunan da Africa. South Africa no kau gadyo nga kiba gusto pamugunan ni panganan da Uganda. Kadiho ba bisop kadiho mikot na diti man tambang ngay si koy mikot ko diti do mamalamay kiba do boboson kakajalan ka nga sundong patu do tuo na di no mga padton nga kakali na mamanaw suriti no kiba do lahan ina kamusa na hoho auto ko hoho na padakin supo kinang na dumadi do papapabal da abal tawasi o kumay Tuhan Jesus tinga so gisom do hoing abiyan nung pasan nga kakari do dadi ko do supu di Tuhan Jesus Kristus yung kanan nihan ko izo ay say kumuzon no pinsin nga kumadi so babi kowang ko di guminazo kiba no di ayno no di do bayno kiba di ano punjulan ng abibokon imong ngopodton pat ngopodton nga manokatahuod so di tama di surga tu nonwan so pado nung pasan nagisom do nung mapod taon di tiyom katumasan ko na paiso nga so nga na po to ko do tomay mo do hidas Amazon okon nga po ohidang ginavo nga panuvo ni may umul do minamangun ko dituhon nga di supu daw itinay kansanan ng sambayang ko da anaw da nung pasan ko kita nga video nuno po kakal ido manak do kajalan kumadi tangumuhok manak nga bida kabahan manak nga bida pason kumadi sabi ya
bah tabi basan kemudian su kadahi bai toko sunung pemada gumu pisangadan o gumu pisubazan do tikiton dasom apat ngopoton so ditih o gumu no kasi pisubazan nga subon ku so biabi i kobang do bisabdo tomay mo do pain panto do kutumbazan dia su day Tuhan kinengan do toko sebab i Jesus na ilahan komposison ni kapanak do komposison do selajur kapanak do kompunan do doso ajalo ng abi sakag ko do tomay mo do magintong do Bible membasa ngabil ka jalan Tuhan Jesus untuk mandol tutuduk di Espiritu Santo do tabitua ikapanak do godo kekuatan kami di kabakasan do tu paimpanto do kutumbazan au atagak di pamagunan belakatos sima datama di surga mempa di sungabi iso iti manak do boson i Bishop Josia te kalodin etikia kan kia ba